ikaze nanone muri iri joro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 z'ukwezi kwa 2026, aho ari ijoro ry'agahinda ku gihugu cy'u Burundi, ari ijoro ry'imihogo ku basirikare ba FARDC, aho magingaya ari ibicika mu mpande zigiye zitandukanye. Tugiye kurebera hamwe uko situation ihagaze. Bakunzi ba Kigali News, nkuko twabasezeranije, turagera kuri tere turebe ko situation ihagaze, nkuko tuba updatinga uyu munsi. Mo twihanganira, ntago byadukunde ko tuba updatinga mu masaha ya za saa 10, ariko n'ubundi nakanya kaba kabuze, ndetse no ku murongo wa telefone ntago umuroko informa yabashaga kuboneka. Akaba ari mpamvu tubazaniye updates z'umuriro zirimbura, aho n'ubundi AFC ndetse na MRDP twirwaneho bakuyeho urujijo, ndetse nkuko mu nkuru yacu twabibabwiye, aho afande Rugabo yabivuze, ndetse n'amavugo yuko abakomeje kuvuga ko Minembwe yafashwe, ndetse n'ibindi bice barimo bibweshya. Nibacira birarura nubwo urugamba rukomeye, ariko rurakomeje. Ni munyemerere rero mu minota mike mbere yuko muryama ndetse n'abagiye mu kazi, tubanze twumve uko situation ihagaze. Turari tumaze kumenya amakuru yimbitse kandi yizewe. Reka mbanze ngushimire, mwifuriza amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukande kuri subscribe, like, share, bityo nawe yongere mu banyamuryango ba Kigali News. Ni munyemerere rero twakire ku murongo wa telefone Bwana Bizima, ubundi atubwire ibyo nido z'ukuntu bihagaze muri iri joro. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? neza. Ko tutari kukumva, bimeze bite? Ni ikibazo cy'ubuzima ngo ikirere kiba kimeze nabi muri iki gice mbereyemo. Yes, nyemerera rero twapudetinge abakunzi ba Kigali News, tubwire uko situation imeze. Duheruka kuvugana ngira ngo mu masaha 6, haciyemo amasaha menshi, amasaha 2 ku mirongo y'imbere y'urugamba, abari menshi. Uko byagenda kose hari result zabonetse. Tubwire uko situation ihagaze magingaya. Situation ni ibisanzwe ni intambara za buri munsi nyine. Urabizi neza ko kugira ngo agahenge kaboneke bari ibintu bigoye cyane muri iyi minsi. Ubona ko ari urugamba rwahinduye isura muri aka gace ka Sud Kivu, ndetse ubona ko rwose kugira ngo uzamare isaha muri aka gace utumva amasasu mu gace runaka ni ibintu bitajya bikunda kuboneka. Niyo mpamvu bunje mu buryo bwo kugira ngo no vuga ku biri kubera muri aka kanya k'aya masaha muri zice za Minembwe, guhera mu gitondo cy'uyu munsi ndetse n'umugoroba w'ejo. Uzi ko hari ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo byabaye nk'aho bigeze mu masaha y'ijoro. N'ubundi rero byaramutse ari uko. Urabibona ko iyo bigeze kuri imirwano ikageza muri ariya masaha, urumva pozisiyo ziba zisa n'iziraye ziteganye mu cyerekezo kimwe, kuko ni ijoro riba risa n'iriyokingirije. Rero hakorwa byinshi mu ijoro, ariyo mpamvu n'intambara ibyuka iba mu masaha 9. haba hateguye ibintu byinshi muri aya masaha, bo nta kiruhuko barabona. Urumva ni imirimo irimo cyane y'urugamba ikomeye cyane, kuko kuba bamaze iminsi igera muri 3-4 nta kiruhuko kiri kuhaboneka. Ubu mirwano n'ubundi ni imirwano yahereye ejo kugeza mu gitondo, ndetse igitondo cy'uwo munsi ikaba yaramutse n'ubundi bera mu duce bashakaga gusa naho subiza ku ruhande rwa M23 na twirwaneho. Ubona ko bashaka ko aka gace ka Kwizero ndetse n'izi nkengero zayo zose basa naho bazigenzura nk'uko bisanzwe, mu buryo bwo gusubizayo ibitero byasaga naho ejo byari bimeze nabi ugereranyije n'uburyo bagabye ibitero bakoresheje imbaraga zihambaye cyane, ku buryo cyari igitero kitasa n'ikitazibagirana, bijyanye n'uburyo bwinshi bw'ingabo zari ku butaka zirwana, ndetse n'imbunda zakoreshejwe n'amajwi yazo no ku bari kure bakubwira ko cyari ikintu kidasanzwe, ndetse kongeraho amakompora za drone zitabarika zari mu kirere cya Minembwe. Rero ni urugamba rwabaye nk'urucumbika, ariko
rusa naho rusubukuye muri iki gitondo cy'uwo munsi, kuko M23 twirwanaho nibwo babyutse nabo bafite umugambi wo gushaka gusa naho bigizayo uru rukuta rw'izi ngabo za FARDC ndetse n'abakozi bari kumwe mu buryo bwo kugira ngo babashe kugenzura umutekano wa kano gace. Duce n'ubundi turimo imirwano kugeza iyi saha twari twinshi, ariko bigaragare ko hari uduce M23 yagiye yigarurira na twirwanaho ugereranyije n'aha habyukiye imirwano n'ubundi Bidego na Rwitamuku byagejeje mu masaha 9 n'ubundi ariko duce turimo imirwano ni za Gakenke, Birarumbiri ndetse na Karingi. Ni uduce n'ubundi ubona ko basa naho bashaka kutugenzura nk'uko byari bisanzwe, bari bagiye bafiteho ibice bimwe basa n'abakagabanye. Tuba twumva ko ari uduce duto ariko ahantu bari hanini cyane ku buryo kugira ngo ubu hagenzura hose nta hantu hanini cyane hari ubyumva akagira ngo ni mu ntambwe ebyiri n'izindi. Oya, ni ahantu hanini. Hari igihe usanga nk'agace bakagenzura ari babiri ariko hagati yabo harimo intera ndende ifatika bitewe n'ingano z'utu duce ko tuba tungana. Rero ni imirwano ubona ko M23 bisa naho uyu munsi yabaye nk'igisubizo duce twinshi mu buryo bwo gusa naho irinda umutekano iki gice cya Minembwe, ubona ko basatira mu buryo bwo kwigarurira utu duce ndetse n'irasansi ya Minembwe baba bakeneye cyane bikomeye na Kwezero, ariko ubona ko ibitero by'uyu munsi bitewe n'uko ejo basa n'abashegeshwe ntabwo bakoresheje imbaraga z'umurengera nk'izakoreshejwe ku munsi w'ejo, ariyo mpamvu bishobora no kubaviramo ko bwakwira aya masaha turimo rwose batakaje ahantu hanini cyane mu buryo batabitekerezaga. Bwana Bizima, iki gicuku ubu turi kuvugana ku isaha y'2 z'ijoro, niki wenda twabwira abantu ku mirwano n'ubundi yazindutse yaniriwe maginga ya icyizere kirahari ko noneho hari icyizere, kuko ku munsi w'ejo icyizere twari twatangiye kugitakaza bitewe na drone zari ziri muri ibi bice, ariko bigaragara ko M23 na MRDP twirwanaho bakoze wizidura kubera ibitero bikomeye by'ama drone uyu munsi. Urabona hari icyizere byatanze ndetse hari umusaruro bakoze, wenda kugira ngo twumve ko hari icyizere turarane umutima. Kiriho amasaha y'2 n'ahangaha rwose ni kure yanyu, ariko ibihabera biba ari amateka, twe tuba twarabaye nk'ingabo kandi turi abaturage. Izi saha z'2 wumva utumva nkubwira ngo imirwano ukumva ni igitangaza. Ejo yagejeje saa 4 z'ijoro imbunda zose zicyumvikana ndetse n'amadrone. Rero intanga y'ibyaho byabaye nk'ibyo muri Ukraine ni ibintu bidasanzwe, ntabwo urugamba rukigira amasaha. Niyo mpamvu mubwira ni aya mahirwe yo kuba izi drone zitabonetse ku rwego rungana n'uko ejo byari byifashe, ariyo mpamvu FARDC ndetse n'Ikazo bari kumwe ishobora gutakaza, kuko urabizi neza ko M23 na twirwaneho bose baba babangutse ku butaka byihuse cyane. Kwigarura uduce nk'utu ni mu gihe cyoroshye cyane baramutse badakumiriwe na drone zo mu kirere. Ni uburyo dushobora kuza kumva inkuru mu rukerera rw'uyu munsi rwose ibintu byahindutse. Yes, na utundi duce deployment ziri gukorerwa hagana he? Deployment cyangwa urambwira imirwano iri kuba? Deployment ni abasirikare ari kongerwa, nta bikoresho biri kugenda biza mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe urabizi neza ko izi nce zo kwa Murima uvuye za Baraka ari agace gakunda gukoreshwa cyane, kazanwemo ibikoresho byinshi biba byerekeza muri kariya gace. Ntabwo kuva mu gicika hariya n'igibura ugereranyije n'ikwasiyo ibikoresho ikoresha bitewe n'ubwinshi bw'ingabo ndetse n'amasasu irasa ku mbunda nini ndetse n'asanzwe. Urabona ko bakoresha ibikoresho byinshi cyane bihambaye, kuko urugamba rwabo nawe urabyumva, ni abantu bafite ibikoresho baba babikora nk'aho badatekereza ko bari bubure ibindi. Rero ntabwo muvumo yo kuzana raporo babashyira ntabwo zijya zibura, n'ubu ngubu biri gukoreshwa cyane. Ntabwo ari Baraka hajya haboneka agahenge ko kuba nta raporo zijya muri iriya misozi yaba ku ngabo ndetse no ku bikoresho. Yes, ubu magingo ya na gashya kandi mu tundi duce tugiye dutandukanye.
yego yenda nasa n'ugiyeho Baraka gatoya. Baraka urabona ko hariho akantu gasa naho ari gashya, ni amakuru numvise neza kandi yari amaze iminsi harimo ishyamirana ry'izi ngabo zihuriye ku rugamba kuri kote ya FARDC, abarundi, Wazalendo ndetse FDLR n'abatanzania. Urabona ko ngo bafite icyifuzo cy'uko hagira ingabo zisigara hariya zishinzwe umutekano hariya hantu, yaba ibihugu bibiri cyangwa se kimwe kikayiharira mu buryo bushoboka, ariko bigaca akajagari gahari kuko ubona ko ibikoresho byakoreshwaga muri za nce za Minembwe ndetse muri ya mirwano ya buri munsi byazaga bijya Baraka, yaba ari ibiturutse Karemi cyangwa ibyabaga byabonye uburyo bica Tanganyika bivuye i Burundi. Rero ni ikintu n'ibituruka Tanzania byose biza muri kiriya gice. Urabona ko hariho akavuyo kenshi cyane, rero ariyo mpamvu ubona ko hari urwikekwa ko hari ibikoresho binyerezwa hariya mu buryo budasanzwe, bikaba byagurishwa mu nyeshyamba cyangwa se zikabitwarira uburyo mu buryo bwo kubyiba. Rero hariyo akavuyo cyane gateye ubwoba, ndetse kajyaga kavamo n'irasana rya buri munsi ntitumenye ibyo ari byo, ariko bigaragara ko bashobora kuba hari buze gusigara ingabo z'u Burundi cyangwa iza FARDC zonyine muri iki gihe cy'iyi mirwano isa naho ubona ko ariho hasa naho haramura ikomeye cyane muri biriya buryo bwo gufasha ziriya ngabo ziri mu mirwano za Minembwe. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire, tukwifurize kugumya kugubwa neza. Yego. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, ngiyo updates uko siwasi imeze, urumva ko hari icyizere n'ubundi updates zo zibaragahoraho. Reka mutwemerere tubifurize kugubwa neza, abagiye kuryama tubifurize ijoro ryiza, abagiye gukomeza akazi tubifurize akazi keza, ndetse tunihanganisha bikomeye abari muri zone z'intambara, tutibagiwe abafite ikibazo cy'uburwayi, tubifuriza kurwara ubukira. Imana ikomeze ibane namwe.